Prague Promotion uvádza Vyzývate počulie vás. No zajacu, no počkaj. No počkaj. 8. vydanie. Scenár Kurjanský chajt, réžia Kotenočkin, výtvarník Rusakov. Na slovenskom znení spolupracovali Ivan Podlesný, Dušan Kolár, Eva Pospíšilová, Roman Mihna a Pavel Skalický. Pre Prague Promotion v štúdiu Jupiter vyrobila Pulp Fiction v roku 2008. No zajacu, no počkaj. Koniec.